Živijo. Danes smo v prelepem okolju na morju in z nami sta Sanja in Nikša. Bravo. Ona dva sta prva, ki sta testirala program Sestavi se na Hrvaškem. In zdaj bom jaz nju dva vprašala par vprašanj v hrvaščini. No, evo, sem že začela na hrvatskom. Tako da za vse napake v hrvaščini se že naprej upravičujem. Sanja i Nikša, ja sam sad kazala da ću s vama govoriti na hrvatski i da ja ne znam dobro da govorim na hrvatski, tako da se sada kažem svima da mi oproste zbog svih grešaka koje ću uraditi, ali to u stvari nije bitno. U stvari je bitno to zbog čega smo ovdje. Jer sta vi dva bila prvi dvije osobi na hrvatskom koja sta istestirala Sastavi se program. Ja bi voljela vas dvoje pitati zašto ste se odlučila za ovaj program? Ja prva. Pa ženske uvijek imaju prednost. Tako je. Pa pokušat ću biti što kraća da kažem zaista da prenesem bar dio onog oduševljenja. Purify paket, to jest izazov Sastavi se, je došao u trenutku kad sam ja imala recimo neugodnosti sa započetom menopauzom. I kako su me učili, kako sam čitala, da kad se dešava taj hormonski disbalans u to vrijeme ženama, kako to sve ide kroz probavni trakt i kako zbog toga nastaju razna nadimanja, problemi, ja sam odlučila poslušati savjet i isprobat taj sistem. 90 dana je trajalo, s tim da je 21 dan trajala sama upotreba proizvoda. Ja sam se preporodila, imala sam one valunge vrućine, stalno mi je bilo vruće, spustila sam si temperaturu za jedno 3-4 stupnje. Ono što je bilo strašno, to je bio trbuščić, kao kod žene u 3. 5. mjesecu, to je variralo. Nestalo je 4 cm sa struha, ja sam se ispuhala, ja sam postala stara i ja ne znam više šta bi o tome rekla. Ima tu još dobrobiti, ali to su, rekla bi, 2-3 najvažnije stvari u ovom trenutku koje bi vam htjela prenijeti. Okay. A ti, Nikša? Ja kad sam čuo za program, pošto sam bio strastveni pušač 30 i nešto godina, rekao sam sam sebi, imam sve manje i manje energije kako iz godine u godinu, idem probat da pokušam prestati pušiti, ali istovremeno i da smršavim. Okay. I tada kad ste odlučivali da li ćete u program ili ne, imali ste neke, ne znam kako se kaže na hrvatski... Nedoumice. Imali ste neke nedoumice? Pa znaš kako, mi smo razmišljali, dobro, bilo nas je dvoje, oba dvoje trebalo je financirati ili tako, ali smo rekli, sad nam je trenutak. I na kraju krajeva ona garancija koju ste nam rekli da postoji, da možemo, ako ne napravi ono što je obučeno sa tim programom, mi nismo u stvari onda imali uopće, nismo imali nedoumice, nismo imali ni jedan razlog zašto to ne bi isprobali. Onda, ja sam sad osjetila, bila je jedna malena nedoumica i to je bila cijena. Pa malo smo to zbrali, dijelili, tako, okay. Mislim da je to normalno. Okay. Ali sada kad ste već kroz program i imate super rezultate, da li su bile ove nedoumice u stvari opravdane? Ne. Ostaviti pušenje. Koliko cigarete, onaj smrad, ona nelagoda, to nema cijene. I ono, recimo, što se puno ljudi boji prestati pušiti jer će se udebljati. On je 6 kilograma smršavi. A da ne govorimo više kako je zamirisao, kako je to bilo krasno bez cigara. Onda, ako razumijem pravo, da? Prestao si pušiti s ovim programom? Prestao sam pušiti, da, 6 kilograma... Čestitam! Čestitam! Hvala. 6 kilograma smršavio, 7 cm u struku, ten mi se poboljšao i sve ono što je Sanja već rekla. Super! Onda, ako se vratimo na cijenu, onda ste i prištedili. Da, prištedili. I to kratkoročno, ne dugoročno. Super. Da, jako smo zadovoljni. Jako ste zadovoljni. Ok, Sanja, ti sve što si željela od programa si postigla? Pa ja sam se čak iznenadila kojom brzinom se to postiže. Ja nisam vjerovala da taj reset u principu u tako kratkom roku to može postići. Ne, to zaista nisam vjerovala. A ti si postigao i još više nego si očekivao? Upravo tako, zaista. I ostao sam i na preporučenoj prehrani
tako da sam jako zadovoljan sa cijelim pričom. Super, onda vam je ovaj program pomagao da ste i promijenili vaš životni slog, navike, kako sad jedete i sve to? Da. Ok, da. super. Da, Istina. u stvari vam je podalšao život, Poboljšao, i ćete biti duže vreme sa nama. tako je. Ok, super. Samo jedno pitanje, zbog toga jer vi ste že sve što je bitno kazali. Dobro. Znate, puno ljudi bi voljelo u program, ali imaju takve i onakve nedoumice. Što bi vi rekli nekomu koji bi želio, a ne zna da li bi ili ne bi? Imate neku poruku za njih? Pa u principu ako nešto zaista želiš, ovdje ne vidim kakav bi rizik mogao postojati. Znači, novac ti može biti vraćen ako smatraš da je to problem, a u svakom slučaju dobrobiti iz toga izlaze. Sigurna sam, zdravstvene dobrobiti 1000% izlaze. Preporučio bi svim ljudima što se tiče zdravlja, vitalnosti, da uđu u program. To je to. Super. Sastavite se. Sastavimo se. Super, hvala vam puno što ste bili s nama i već tako dobro naprijed. Hvala. Hvala. Hvala.